بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بندرابي سهلابي hettiyankoɓe pindi gandal yeete on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ñaago jomirawo subhanahu wa taala o rokka min nande a naftorade inchallahu taala min garte e darse men al akhlaq woni jikkuji moƴƴi ɗe ganduɗa koye nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ƴetta. hande hadith men woni hadith abi hurayra radiallahu anhu o yette nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wi ma naqasat sadaqatun min mal. andudey sadak ussata jawɗima, bimana neɗɗo sa yaltini sadak sa ƴeewi halis o so tawi temdere joguiɗa sa tottiri nogas an ko jiiɗa ko de temdere nde ussima, waye ya andudey ussaki saabu ko baraji wontantuma ñalande darde. jomiraɗo subhanahu wa taala waɗantuma ko baraji, te baraji kam majjata. ay cheyɗane wiyatma sa a rokkiri tan saabu Allah, kadalika ñalande darde jomiraɗo subhanahu wa taala teddintumo. ay jomiraɗo subhanahu wa taala teddintumo kadi jomiraɗo subhanahu wa taala rokkanmo ɓamtare. nela sallah sallam fawi hen noon wama tawadaa ahadun lillahi illa rafa'ahu llah. ay ala hay goto man mo ganduɗa dey na yankina hoore mum, na jippina hoore mum sona jomiraɗo subhanahu wa taala dey yekkitanmo e yeeso yimɓe fof, hokkamo ɓamtare e yeeso yimɓe fof, kadi ɗo e gurdam aduna e laakara kadi. ay saabu kala jippinɗo hoore mum e jomiraɗo subhanahu wa taala tantaki jomiraɗo subhanahu wa taala yekkitat ɗum. ay te neɗɗo fota wonde mo ganduɗa dey ko jiiɗo hoore mum, wona mo ganduɗa de wasa wonde mo ganduɗa de ko omo dañi mawnikinade. hay goto wiyata ɗum haydara. ay nden ɗum ɗon moƴƴani ɗi jikkuji neɗɗo foti ko hoyfide. so hoyfiɗi jomiraɗo subhanahu wa taala yekkitat ɗum, rokka ɗum ɓamtare aduna e laakara. inchallahu taala o wonno hadith men hande, ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala rokka min nande e naftorade. hada wa sallllahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi sahbi ajmain. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ay cheyɗane wiyatma sa a rokkiri tan saabu Allah jawɗima gasat. ay jomiraɗo subhanahu wa taala wi ala, sa rokkiri kay sa tottiri saabu Allah ko baraji wontantuma, on jawɗi kay majjani. tagi nela sallah sallam no wiya neɗɗo de wiyat jawɗam ay hoto hay goto bonnu jawɗam. ay jawɗima ɗi fof ando a ala hen, sona ko ñamɗa ko coɗɗa ko ñamata ñama aywa gas, walla ɓornoɗa hen cumci, ay cumci ɗi bona, ay walla ko ganduɗa kay a tottiri ɗum sadak, jomiraɗo subhanahu wa taala moftanma ɗum. o wi kadi wama zada allahu abdan bi afwin illa izza. ay yaafoyo Allah ɓesdanta hay goto jiyaɗum e yaafoyo ɗe o yaafoto sona ɓamtare e aduna e ɓamtare kadi e laakara. saabu neɗɗo so tawi wonan mo ganduɗa so toñama yaafo, so waɗama hunde ko metti o yaafo, ɗum ɓamtare tan addantum, ɓamtare e holum e gurdam aduna.
eyyi saabu kala jiiɗo anda oode machallah ko gonɗo mo ganduɗa ko joom yaafuya ayi kadalika ñalande darde jomiraɗo subhanahu wa taala teddintumo ayi jomiraɗo subhanahu wa taala teddintumo